Aoñembatu henda pe fariseo ho escriba cueraba Jerusalén bioua. Aoechavo ho cuera un Jesús mimbo houja mbuya pepo que ajoye poje unreje. Oñe punu oñe evaije se cuera. Fariseo cuera boija opa Jerusalén guanigo oyapogi carai uma cuera ñe do carui do ye poje yevi unamo. Aurire atijawe do carui vei oyajura en unamo. Aoime getamba peisagba oputaba y supercuera oyapojangwa. Oye yohei bana ba eru I oye uja ba eru guasu atembi purucuera a tupa o por ando chupe un fariseo ha escriba cuera ba eres pico un ineremimbo endo y coi carai uma cuera hei haisa o carúnico oye poje unreje a Jesús e chupe cuera y ponaba el cuevo y pendere hei saía pete covero vamos coin hei haisa cuatiañe m Cote tangua cobanico y yurupen de semomba eguazú y ñe agatu momburuche hegui. Areise momba eguazú gua oporombo evo bo epu cuimba eñe enguenteba. Apeje ya tu parembia poca pu. A cuimba erembia poca punte bellapo. Cumba eru guazú hamba eru y cuera ye ujaye yohei. Ajetamba ambue peisa guape yapo. Ella veis su pecuera. Bocaneme. Pembo que tu pañe apenas ñe erendu cuimba epe Moisénico he iba ekwe momba enderujan de supe ayuruba iba tuba tera supe toma no peca tupe ye petei cuimba eje iramo tuba tera supe corban upeba nigo ise tu pamba peca tuba eranangüemo a ame endebe ape yocope tuba tera isireje y catuba iramo a oyapo aupechape pembo que tu pañe Upepe ya poja pendeje guibo inte pe porombo evareje. Ajetamba peisagua peyapo.